الباب الأولى دمبغال أرانانغال كدون كتاب الزكاة صدقة الفطر نيوتين في زكاة مود أنجون. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر زكاة مود أو ساعة سائر دنغوت من تمر إمور دي تمر أو ساعة ما سائر دنغوت من شعير إمور دي غوري على عبد إدو جياد والحر إبول والذكر غورك والأنثى إدب والصغير بايك والكبير مولى من المسلمين توتون كو جاء بجلب بين نلا دو فرلي كلا مرضو wonki fino fofa ko rabbidi ko nawni selli pay ko mawdo mari mara juldo tawoni himo hattana ittugol mudo on kala julde suuma e haray himo fawa ittugol mudore nden goto wa mara bi anela do yamiri kadi o mudo antu addande o tottete o inde o yobete ndo jonnete qabla khuruji nas ko adi be yaltude ila salati ha ka julde mutfano lay fi kulol miskinajo e buno do toro yade ton fi yo e depansi o anda way o hebi maro kasudu makko hara o yahaali o sonje yimɓe ɓen o toroyo wali adi waddara gotoni bisnadin da'ifin yettama e ɓe tugorde lo'inde nelaɗo make ahunuhum alɗineɓe miskinaɓe onon kadi mina tawafi itton ɓe wanga golle jinda hakkunde mon toro fi hadal yawmi nde ñalande kamɓe kadi ɓeɓe ñalande nde ɓe fowti hara ɓe torotako joni noon ɓe miskinaɓe on ɓe yawde toro ka terenji ka yiidi on juuleteɗo wona hunde hanude nani wona hunde hawrude ko jikke ɗum wonɗen ittirde muudo ko wonɗen ittirde muudo ko fi wata ɓe toroyo toon ɓe soñjoɓe soñje en goo ɗimmiten mungel fi on heɓu baraji ɗin e muɗum haray en innataɓe duwa ka okkorede toon few en wolta ɗum ɗon kono haray kala dongal afirtenta ɗum ɗon yaggare ko ɗum ɗon ɓuuri moƴƴude won abi saydin al khudri radiallahu taala anu qala o maki kunna min latike nuutiha meɗen jonnaynomo meɗen ittayno oɗo muudo fi zamanin nabiyi ko ɗum e fendo jaman nelaɗo sa an sa'ire nden goto min tamini immorde ñamete aw sa an ma sa'ire nden goto min tamri immorde tamaro aw sa an ma sa'ire nden goto min shayri immorde gawri aw sa an ma sa'ire nden goto min sabibin immorde resen muttafaqun alayhi wa fi riwayatin alayhi fillahi aw sa an ma sa'ire nden goto min aqtin immorde kosa yornaɗan o cundi ɓira ɗum kadi no duwa ittanede zakka so tawi woni ɗum kadi ɗuuɗi qala abou saïd amma min fala azali mi accali mi accitali few akhrajahum ɗo yaltina o ɗo muudo kama kuntu wano mi laator on toujours akhrajahu miɗo yaltinaynomo fi zamani rasulillahi jamane laaɗo ɓe mana hani mi accitali wala abi dawuda no abi dawuda la ukhriju abadan min mi yaltinali muudo ha hande illa sa'an sowona sa'ire neɗɗo kala sa'ire kala wonki sa'ire an ibne abbas radiallahu taala anhuma qala o maki farada rasulullah sallah sallam nelaɗo la fardi zakat al fitri zakka muudo o tuhuratun fi laɓɓingol li saymi wonande horuɗo o wona intérêt makko kanko Allah few wona intérêt nelaɗo fi ko laɓɓinama min allah ko ittamo kala bewre ko feƴƴi waɗa fate e fasi yagal ko anduɗen feƴƴi wattu umatun lil masakina e ñammingol miskina ɓen ko man addaha kala ittuɗo oɗo muudo ɓe mana zakatul fitri fi laɓɓingol korka mum kan kala bakkatuji pewre e fasi yagal ko wonno toon fi on tigui yaafe sabu muudo on wona de innugol mo ittali muudo aray korka makko kanno wengi ka jaɓetake ha o itta muudo la abadan korka kanko feere muudo on ko feere kono kala ittuɗo muudo on Allah hokkamo baraji ɗin ha gayna o yaafamo kadi kala palji konguɗi e ko nanta tawi ɗum ko waɗi e nder korka kan wandi hino laaɓa ko ɗum woni ko ɗum woni yo muudo on itte ɗum kadi woni ñammingol miskinaɓe hara ɓe toraki nelaɗo make no faman adda kala ittuɗo muudo on qabla solati ko adi o yawde juulugol faye zakatul maqbula to haray oɗo itti muudo jaɓeteɗo haray o heeɓi muudo jaɓaɗo faman adda kala tottuɗo oɗo muudo baada solati ɓawa o yiwi ka juldere o yehi o ruƴƴi ha o gayni so itti muudo on saabu welsidare makko to wona ganto tawi hari ko angal hari o ala joni noon o heeɓi no selli ka o itta maari mo nanga joga joni noon o accitama no selli kono amma tun e honno innete angal gantota ko welsidare tun haray fahiya on muudo mo itti ɗon sadaka tun haray ɗum ɗon ko sadaka de Allah laaɓani e nelaɗo laaɓani ɓe suudali haray ɗum ɗon ko sadaka simplement mina sadaka timmode sadakaji hedditiɗɗi ko ƴettata e kilo maaro ma kilo ɗiɗi e feccere maaro okka goɗɗo e lewru juldandu haray baraji ko heɓata ɗon kon haray ko ɗum kadi heɓotoɗa haray be mana amma baraji ko wiyete ko muudo haray a faadi ɗum ɗon ko andingol en on tigi koye rewreweteɗɗin fof sino woodi o yaltina muɗon so yaha juuloygol ɗiiti rawa abou dawuda ibnu majah wa sahahu al-hakim